Quelle est la cause la plus fréquente d'une anémie? L'insuffisance rénale. C'est l'insuffisance rénale hyperobstructive par un obstacle. Soit l'obstacle est bilatéral, soit l'obstacle est unilatéral sur un rein unique, anatomique ou fonctionnel. Donc l'insuffisance rénale hyperobstructive, c'est une urgence. Donc la cause la plus fréquente, c'est les calculs urinaires. Donc cliniquement, on doit faire la différence entre anurie et rétention. Comment on fait la différence entre anurie et rétention? C'est la présence de globe vésical. Lorsqu'il y a un globe vésical, c'est une rétention. Quelle est la différence entre rétention aiguë et chronique? C'est le globe est douloureux. Lorsqu'il y a un globe vésical douloureux, la rétention est aiguë. Un globe vésical chronique, il est non douloureuse. L'anurie, c'est l'absence de globe vésical. Donc c'est une urgence. Quelles sont les étiologies? Il y a les lithiases, il y a aussi des cancers. Les cancers donnent l'anurie soit par compression extrinsèque, soit par envahissement des uretères. Donc si on a l'anurie, l'urgence c'est quoi? Quelles sont les causes de l'anurie? Il y a 3 causes de l'anurie. Il y a l'anurie obstructive, fonctionnelle et organique. Mais la cause qu'on doit rechercher en premier, c'est la cause fonctionnelle. Organique. C'est obstructive. Donc on cherche l'obstruction en premier. Comment on fait? On doit faire une échographie. À la recherche de quoi? D'une dilatation urétéro-hydronéphrose, soit bilatérale, c'est l'obstacle bilatéral. Sinon, on doit chercher urétéro-hydronéphrose unilatérale sur un rein unique, anatomique ou fonctionnel. Donc en présence d'une anurie, absence du diurèse, avec une dilatation rénale soit bilatérale, soit unilatérale, on doit faire quoi? Fonction rénale. Oui, on doit mesurer la fonction rénale. Oui. On doit chercher quoi? Des signes pour l'hémodialyse. Qui sont, il y a des signes cliniques et des signes biologiques. Cliniquement, on doit chercher quoi? L'encéphalopathie. Oui, l'encéphalopathie urémique, l'œdème pulmonaire, l'OAP, l'œdème aigu du poumon et l'œdème du membre inférieur. Cliniquement. Par l'appareil clinique, on doit chercher quoi? L'hyponatrémie, l'hypercalémie. L'hypercalémie menaçante supérieure. L'hypercalémie menaçante supérieure à 6,5 avec des signes électriques à l'ECG. Et on doit chercher aussi l'acidose. Donc on doit demander les réserves alcalines. L'hyponatrémie, c'est pas une gazométrie, les réserves alcalines. Une réserve alcaline inférieure à 10, c'est une indication à l'hémodialyse. En absence d'indication à l'hémodialyse, on doit faire quoi? Quel est le traitement de l'anurie obstructive? C'est le drainage. Comment on fait le drainage? Il y a 2 voies pour le drainage. Soit un drainage par voie rétrograde, par les centres urétérales JJ, soit par voie percutanée, par les néphrostomes. Donc, on commence par la voie endoscopique. Si échec, on passe à la voie percutanée. Donc, si on fait le drainage, quel est le risque après le drainage? Le syndrome de levée d'obstacle. C'est le syndrome de levée d'obstacle. C'est quoi le syndrome de levée d'obstacle? C'est une diurèse qui est massive. C'est une polyurie, oui. Avec un risque de déshydratation. Avec un risque de déshydratation. Donc on doit faire quoi? Un remplissage. On doit surveiller la diurèse. On doit surveiller la diurèse et on doit compenser les pertes volume par volume. Merci pour votre attention. Depuis toujours كنت باغي ندير médecine. Depuis que بديت lycée وبدا عندي واحد الميول باش ندير لا ميديسين. اون فوا كو بديتها كانت عندي صعوبات بزاف ديجا بالنسبه جبت البكالوريا الحمد لله جبت لو سو باش نقدر ندوز الكونكور ديجا لا بريباراسيون ديال الكونكور جاتني صعيبه شويه باقي عاقل مي الحمد لله جيت اكسبتي في لونيفرسيتي البدايه ديال الميديسين كانت صعيبه بزاف سورتو لي 2 بروميير زاني فين كيطلبوا منا نقراو بزاف مي ابري اللي كان عاونني انا على ليبوك سي كو
كنت فريمون كنبغي شنو كنت كندير سي كو كنت عارف راسي باغي نولي ميدسان دوكو كاع الصعوبات الحمد لله تجاوزتهم وجي زعما نقاط اللي يمكنوني باش ننجح الحمد لله ابخي كملت 7 سنين ديالي ديال لا ميديسين بقى لي جاني لو شوا ديال التخصص اللي خديت سي لا شيروجي وكانت كتعجبني لورولوجي كوم شيروجي باسكو هي اللي كانت عجبتني لو بلوس والحمد لله قديت ندير داكشي اللي كيعجبني. دابا actuellement انا en première année de chirurgie urologique et دابا يلاه درت 4 mois et franchement كانت صعيبه les deux premières on va dire les 3 premières semaines حتى لدابا باقي كنتعلم شويه et الحمد لله عندنا اساتذه اللي كيعاونونا نوطامون استاذ حوري اللي عرفت قبل ما نبدا لا شيروجي اللي كان قراني ملي كنت باقي étudiant médecine قراني في مي 3e 4e année même 5e année حتى في الانترنا ديالي كان ديما على ليكوت اشاك فوا كانوا عندي صعوبات ما كنفهم شي حاجه كنت ديما كنجي عنده وهو اللي بدات خلاني يعجبني باش تعجبني لا سبيساليتي بالضبط. دابا ملي بديتها الحمد لله اوني بيان بريز اون شارج واخا لا شيروجي تقدر تبان لشي ناس دي ستوديون صعيبه افيكتيفمون هي صعيبه ولكن منين كتكون الرغبه كتجي كتمكن تعطي راسك الفرصه والقدره باش انك تكون ان اكسلون شيروجيان مع المده. أي حلتوت طالبة في جامعة محمد السادس لعلوم الصحة سنة ثالثة من الطب العام. أول حاجة غادي نبدا كيفاش خديت القرار أنني ندير لا ميديسين. ما غاديش نكذب عليكم ما غاديش نقول لكم باللي ملي كنت صغيرة وأنا كنحلم أنني نكون ميدسان بالعكس ما كانش عندي الفكرة وكنت كنقول غادي ندير كل شيء إلى لا ميديسين. بالحق فاش وصلت للسيزيام ديك الساعة بديت كنقول شنو خصك تعمل فين خصك توصل. بديت كنفكر مع راسي بديت كنشوف لي ميتي اللي غادي نقدر نشوف فيهم راسي وشنو انا غادي نقدر نعطي وشنو انا فاش غادي نقدر نكمل. من بعد بحكم ان الاب ديالي طبيب بديت كنمشي معاه لي زوبيتو بديت كنشوف كيفاش كيخدم بديت كنشوف زعما كنبقى مع لي زانفيرميير كنشوف كيفاش كيخدموا زعما باش تكون عندي فكره على تما بديت كنبغي شي حاجه اسمها الميديسين. بديت كنفتش كيفاش شنو خصني نعمل اول حاجه باش نتقبل في كليه الطب وبديت كنفتش حتى على الباركور كيفاش غادي يكون باش ماشي تندخل كليه الطب عاد نتصدم. اي واحد كنت كنهضر معاه كان كيقول لي الميديسين صعيبه البروغرام شارجي بصح داكشي اللي كان ميديسين واحد المسار طويل خصك تكون موتيفي بزاف باش ديرو ولكن اون فوا غتعرف راسك بان داكشي اللي كتعمل هو اللي باغاه دائما اون فوا كان ديموتيفا ولا كنوصل لواحد البوين كنقول صافي خصني نوقف كنلبس لا بلوز بلونش ديالي وكنبقى نحس براسي انني في الطبيب وانني كنعالج الناس وهاد الحاجه اللي كانت كتموتيفيني بزاف واللي خلاتني نكمل. والميديسين شي حاجه اللي زوينه بزاف بقيت كنقرا في الباك بزاف باش دوز الكونكور وتقبل في الكونكور باش تطلع لا ميديسين وباش تقدر باش توصل وتكون طبيب ان شاء الله. Bonjour, je m'appelle Aïda. Je suis étudiante en 3e année médecine à l'université de Mohamed VI des sciences de la santé. Alors, pour le cursus médical, j'ai choisi ce domaine parce que c'était mon rêve de petite fille. J'ai décidé de faire médecine à l'âge de 8 ans. C'était un rêve. La personne qui m'a motivée le plus, c'était mon pédiatre. Et j'aimais beaucoup ce qu'elle fait. Et on m'a toujours dit que le cursus médical était très long. C'est des études qui demandent beaucoup d'efforts. Et il faut aimer ce que tu fais. Mais quand on veut, on peut. Et du coup, j'ai intégré l'université en 2020. C'était une année qui était assez compliquée avec Covid. Mais quand même, j'avais passé mon concours. Je l'ai réussi. Et j'étais censée avant, j'avais le choix entre rester au Maroc ou bien faire médecine en Angleterre, mais finalement j'ai choisi de continuer mes études ici au Maroc. Pour le cursus, comme j'ai dit, c'est un cursus qui est assez long. Et à mon avis personnel, c'est vraiment, il faut aimer ce que tu fais. Pour les premières années, la première et la deuxième année, c'est les études et des stages d'immersion sur mannequin.
Puis après, à partir de la 3e année, on commence des stages à l'hôpital. Tu commences à découvrir les maladies concrètement. On commence à voir des patients. On commence à interagir avec les médecins et avec les résidents qui nous aident énormément. الاسم ديالي عثمان شفيق في السنه الخامسه من كليه الطب هنا بجامعه محمد السادس لعلوم الصحه. فبالنسبه لاختياري للطب كان امر بديهي، شي حاجه اللي من دائما وانا كنت بغيت نديرها لدرجه اني ما كنعتبرهاش مهنه، بل هوايه اللي كنديرها وكنستمتع في الدراسه ديالها وفي العمل فيها. اذا النصيحه ديالي لاي واحد اللي باغي يدير الطب يتقاتل من اجله، واخا كيبان لكم الدراسه طويله فهي كدوز دغيا. بالنسبه لي يلاه بديت في العام الاول، العام اللي داز الوغ كان دابا في السنه الخامسه، ومنين تكون كتبغي الحاجه كتكون سهله. وفوالا. الاسم سلمى حاروت، طالبة بالسنة الثالثة في جامعة الطب لمحمد السادس. اليوم غنعاود لكم كيفاش في الأول دخلت لجامعة الطب. صراحة أنا ما كنتش بغيت ندير الطب، كنت ناوية ندير الاركيتكتور على برا، مي في آخر شهر قبل الباك قررت أنني نسجل في لو كونكور اي دوزت لو كونكور. فاش دوزت لو كونكور مشيت خرجت في لا ليست داتونت اي صافي، ما بقاش عندي حتى شي امل، قلت بلي ما تقبلش في لا ميديسين دونك غنمشي لبرا على برا. في الاخر تفاجأت بلي راني تقبلت في لا ليست داتونت ودخلت. مع ذلك كنت فريمون ما كنتش عندي مع الميديسين، ما كنتش كنحمل لا ميديسين الصراحه. اون فوا دخلت شحال من حاجه اكتشفتها، سي كو لا ميديسين ماشي غير قرايه، ماشي غير دي انفورماسيون هكا بزاف. الوغ اكتشفت بلي لا ميديسين ماشي غير قرايه، ماشي غير انك تسد عليك في تا شامبر وتبقى تقرا، لا عندك صحابك باغ اكزومبل دي كامارات تقدر تهضر معاهم. كاين حتى لي ستاج ا بارتير دو 3 اني تقدر تكتشف ان لا ميديسين عندها واحد جانب اخر اللي هو انك تقدر تلاقى مع الناس، سورتو الا كان الحاجه اللي كتفرحك وانك تفرح الناس وتشوف الناس فرحانين. لا ميديسين هو احسن اختصاص تقدر دير من بعد. وحنا شخصيا في هذه الجامعه اللي حنا فيها، جامعه محمد السادس لعلوم الصحه، كنظموا بعض القافلات اللي كيمشيو لبلايص البعاد، باغ اكزومبل البوادي. وبالنسبه للتسجيل كيكون بعد ابخي الباك ولا قبل الباك، ولكن اون فوا كدوز الباك بنقطه مزيانه تقدر تسجل ودوز لو كونكور باش تدخل. لو كونكور كيكون بشكل عام على كاع لي فاكولتي، لا فارماسي، فاكولتي دو فارماسي، دونتير و ميديسين. ابخي فاش كتقبل كتبدا العام ديالك عادي. الاسم ديالي مختارة، 3 اني ميديسين في جامعة محمد السادس للعلوم والصحة. علاش اختاريت الميديسين؟ لحد الآن هذا السؤال مازال ما كنعرفش نجاوب عليه بالضبط، ولكن أنا عقلة على راسي من الليسي كانت عندي رغبة قوية أنني ندير الميديسين. ما كانش شي سبب محدد علاش، ولكن بحال كنت كنحس براسي أن هذا هو المستقبل ديالي، هو الميديسين. ولكن كان عندي واحد المشكل، وانني كنت كنشكك في القدرات ديالي. كنت كنقول يمكن انا ما نقدرش نتحمل كاع ستريس اللي غادي يكون في الميديسين، يمكن انا ما عنديش ديك القدره اللي عند كاع لي زيتوديون ديال الميديسين انهم يقدروا يحفظوا بزاف ديال الدروس وديال المعلومات في وقت محدد. وقيلا انا ما كنعرفش نهضر مع الناس، مع لي باسيون، مع داكشي. كانوا عندي بزاف ديال لي زارغيومون اللي كيخليوني انني ما نصلحش نكون كندير الميديسين. ولكن في الاخر الرغبه ديالي تغلبت عليهم. مشيت ودوزت الكونكور الحمد لله وتقبلت، وليت كنقرا الحمد لله ميديسين، وما ندمتش علاش درتها. بصح بعض المرات كنلقاو صعوبات اللي كنت كنشك في راسي فيهم، ولكن ديما كنتغلبوا عليهم، وديما كنرجع كنقول الحمد لله حيت اختاريت الميديسين وما استسلمش للمخاوف ديالي. Alors je suis docteur Raïs Hamza, médecin résident en chirurgie urologique en première année. J'ai fait mes études à l'université Mohamed VI des sciences de la santé. Alors qu'est-ce qui m'a poussé à faire médecine? C'est que déjà la médecine n'est pas qu'une simple profession, mais une vocation.
et qu'il n'y a pas de meilleur sentiment au monde que de soigner des patients. Et outre le caractère, l'aspect thérapeutique de la discipline, on peut également développer nos compétences humaines, à savoir à la fois le savoir-faire et le savoir-être. Et il y a aussi la recherche, le pôle dans la recherche scientifique qui est toujours en cours de développement. Ce qui fait que c'est une discipline très riche et qui augmente notre contact avec les patients et qui permet de sauver des vies. Pour ma part, ce qui m'a poussé à faire la chirurgie, c'est tout simplement une passion. J'ai toujours été passionné par la chirurgie, et la chirurgie urologique précisément, parce que elle présente différents aspects, que sur le plan tumoral, par exemple le cancer de prostate est le cancer le plus fréquent chez l'homme sur le plan urologique, et à la fois le développement de nouvelles techniques, notamment en robotique par exemple, et sur le plan cœlioscopique. Après, il faut savoir que la médecine, quelle que soit la spécialité, c'est un parcours lent, difficile, très stressant parfois, mais il faut se dire que du moment qu'on est passionné, il est possible de devenir médecin. Et sincèrement, personnellement, je n'ai pas regretté mon choix, et malgré les différentes étapes que j'ai dû traverser. Parce que tout simplement, il n'y a pas de plus noble que la médecine comme métier et comme profession.